Hayırlı gün dostlar. Avul Fuqara редакциясы бүгін қабат қонақта. Соғыш хатираларын яңартырға біз Хатиме бей Гилажбаға келдік. Хатиме бей, неше хәлләрегез? İbet Allah'a şükür bir gayret. Ben 95. yaşlarıma çıkıp oturam. Allah'ın bir kendine şükür. Yıllar tınış bulup, kuanı şartları geçirtirgan ömürler bilsin. Patşalarga sabrılık, sağlık bilsin. Ben de dergedegin gazet kızayım sağlık selametlik bilip, şiirler bunun işe kuanı şartlarını geçerken nasip etsin. Biz şimdi büyük 95'lerge çıksak da hemen bizim balaşakın tanı köngülden. Bizim balacakları ilerge bulamı mümkün mü? Менә шул вакытларда искә алыр өчен, сугыш чорларын әсрәп яңартып алыр өчен син җаңа килдек инде без Хатиме бей әйтә сөйләп китегән. Ничегрәк яшәдегез сез ул вакытта? Бик зур рәхмәт шусын бик искә алып, бу вакытлары искә алгач хәзер күзләрдән яшьләр китеп вакытларыбыз бик күп булса да, ондый гомерләрне безнең балаларның балалары да сугыш чорларын күрмичә yaşayıp varmış adam yaşasalar ki, soğuş yılındağı yaşayan balalar olar, bütün size insaflı, tertipli, bir kurten bulup üsttük. Ne için değilsen, oşarga gitmek bulunağında da, kuşun bilen birge bulunağında da, şirik berengege varganda da, bize eğitim. Mene şulaydı urtlaklıkları yaşadık. Kuşu ettiler, olçarlara üstsek de, alıp oltırıda isen bulsak da birbirimizden taşlaşmışız. Şu yıllarda iske olsak dağın ervaklarga dua kılıp, hazır şükranaydı yaşayırız. Rüstem men halıp, şimdi kıdayım, bəxtli olup, ömürleri uzun olup, tevfikli olup, balalar üstüne iyiliklerin güzel olar da, bendelerge şefkatli olup, uçurlarına, suğuşurlarına birgine minutumuna aydı. Ben hazır 9. May günü, soğuş tuttalan günü bulunğanğa kuledir men duam. Biz o günü digirmen dua turlaydık. Men brigadir olup işlegen vakitta, nice kişi düşken ekendik, men mınta düşken, Allah hazır bütün kişi bütün yetip uyumadı boğa bas. Şu vakitte saat 11'ler bulgandır. Frunze kalkmasının presidentleri Ceyda atlangan, galastukunu tutkan, soğuş bitmedi, bütün halkını şartlandırıp gelip düşkeni hazırda güzeldiler. O yıllarda ağır bulsa da birge geçiydik anda kim neyse işlik ala şulaydım, 3 kalkızlarına boğaları. Degirmen bulma başlıktağın önde bir katı kişi bulganğa göre onlar indi ikinci günlerik oldan eklep koyup kim neyse işlik ala korktu mu, yeşil mi, inbellik mi var. Bütünüse şunda boğağanda, bütünüse şunda gelip koysanız çalıyız, koysanız şartlanırız. Soğuş tuttağın degen bir sürü şartlık bir 41. yıldan 45. yılda hatta etkilerimizin taşlap gitip soğuş yılında yaşayan vakitler balaların pek ağır bulgan çaklarımız bizim. Ondan hazır da iske çıkanda gülden geçti gitti. İkiz degenler denizge kuru bulmadı. Berenge oşap, berenge uğup, şirik berenge paytıp, bere susay 6 balanı etkiler en iyilerini içip terbiyeleriyken. Degen sınavlarını hazırlayın kul iskamam. Kışkıdagine sınav üstlerinde olsa da bir arı yiyip koyam. Hiç tüken bulsa olanı tavukla bilen bulmasa birer jenlikke çavaram. Tüken bulsa da bilen attığında hayırlıydı. Хатиме бей, менә сез соғыш чорында эш күп булган, аның бөтенесенә кул белән башкаргансыздыр инде, әйме. Эшләгән өчен бер нәрсә бирәләр соң сезгә? Мен үзем бригадир булгачтан тугры нәләт төзейбез. Neret düzegende gibi o vakitte bir digen nesneler ki edip fırıntığa gelirler ve onlara veririz. Onlara buruklar salamız, şarıflar salamız, yereyler salamız. Bir digen nesneler olmasa da biz onda işleyimiz, kolkuza vararız, vurman çiçe vararız. Şavatalar düştük. Bandırtığa vardık, bırşakla çarpıt kurtarıp bandırtıdan koydu bırşak seçtiler. Barğanda bir şabatanı kurtarıp vardık koytkanda ikinci şabatamız tikildi. Yaz günü aparyonun işlerinde tuğun karvine varıp tuğun karvine koyduk. Bandırtıdan koyduk, çarptı şarp kapışık, 19 çekerme hatın kız birge var.
Аякларыгыз ничек ишемәде икән? Аяклар чылагандар инде. Хәзерге сызласалар да, ул вакытта яшь вакыт. Менә шушында хәтле бер капчыкны тартып, монда китерәбез агачырнага, бер капчыкны тартып, силенене алыштырып, тегендә кайтабыз. Җәяүме? Җәяү. Хәзер бит машиналар булмаса үзенеке. Машина көтеп көне буе утыралар. Biz bir kaşıkla ap gidip tartıp ap bararız, bir kaşıkla koyarız. O vakitte oraya arkalı yol, oraya yol gezene dönene. Neçə çakırım yol ne yok? 25. 25 çakırımını җәяү. Yine 50 çakırımını var koyarız. Yetersin, şügen berengini sitpattan berengini çıkarırız, şunlukta gideriz. Tağın җәяү. Tabi җәяү. İtak günündə tanıp kaytasızmı? Bu vaxtda җәяү жүрү bizge bir hareket de bulgan, rahat de bulgan. Хәтимә бей, Bütün gençler birge. Сезнең үзегезнең гаиләдән сугышка китүчеләр булдымы? Әтиегез сугышта катнашкандыр бәлкем. Менә хәзер мин уйлап утырам, мин Көгәртин колхозы, 3 колхоз булса да, минем яшьлегемдә берәү дә юк хәзер. Миннән соңгылар, хәзер шушыларны минем сөйләгәнне ишеткәннәр булса, bütün буа булганнар, бергә эшләгәннәр, бергә чәчүдә йөргәннәрне искә алсалар, бер генә ызгашучы хатын кызы юк иде. 45-ләр хатын кызыгыз уракка чыкканда, bir кырда тавыш чык, шат-шат ура урган авазыгына, bir музыка төслеге. Тавыш та юк, ызгыш та юк, талаш та юк. Әйде, менә ашман дигән, ашман әзрәкенә арышын уп ашыла, күңелен булдырды, әзрәк кисәсенә тагып, балаларга курылык апайтып китә. Мин үзем бер вакыт кеше, аларга хәтле үзем алдан барам. Әгәр дә каравылчы булса, җылгала көтеп торучы, аларга әйтәм, әйе, нигә турып торыгыз, аларның үткәреп тегеләрне сөйләштереп калам, алар әкрен үтеп китәләр иде. Менә балаларына икенче көнне булар, ашарга әзерләп китеп, шушы арышны, уып кайткан арышны, итеп тагы тирәләр алар, кояш чыкканчы кырга, кояш айгач кайталар алар. Менә шунлык белән бик хәерле алып яшәде мин аларга. Хәзер булса бу хатыннар, мин эшләткәнгә, мин эшләгән хатыннар хәзер булса, алар миңа бик зур рәхмәт әйтәләргә. Аның балалары әйтәм, я. Алар беләләр бит. Аларның ап кайтканы итнәкләрен үзләре шешә белән куырып, ашатып, ашарга әзерләп, шулай итеп килерләр алар. Алар ашыйды. Шулай. Менә шушы сугышның күрсәлгән насыйп булмасын, патшаларга саулык бирсен. Аларның башларына зирәк зикер, үткен фикер, кыямәт акыл тулы иман бирсен. Мен Ханов Рөстәмгә дә Аллаһның рәхмәте яусын. Мин Казанга барып, bir җиргә барып, Коръән укып кайттым. Үземнән кайткач та, кискәнчә дә, үземнең укыган вакытымда да гел күз алдымда торды. Ничек итеп андагы халыкны туйдыра ала икән дидем. Шаккатып кайттым инде. Анда бөтен төзелгән җир. Gel ilpatike, ondağı xalıq, onlarla nişik zikrə durğanlardır. Şunlar görə illərgə tanışlıqlar verib, ilgə gerilən bolluqlar verib, suğuşlar bulmuşsa, uanıb şartları geçərkən nasıl bilsəni. Allah'ta da iyi günlərini verirsin. Şuay. Evvəli bu mallı sarıqlarga, sıyıqlarga salam aşatsak, həzir mallar pisəngini aşıyır. Yekməkini aşıyır. Allah tağdan rəhməti bul. Ezgə bulmasın, onu uşaqdan geçərgə nasıl bilsin. Yetekçilərgə sabırlıq bilsin. Min şunları televiz, hər gün biz namazdan sonra patşalarga da, meni Xanım Rüstəmlərgə də xeyirli ömürlər bilək, soğluq sələmət bilək, singelərində bəxit bilək bulğan balalarına ilgilini görüp geçərgə nasıl bilsin deyiz. Amin şunay olsun. Bar çatıralar attım. Менә 95 yaşımda min хәзер. Мин бик бәхетле. Хәтимә бей, бүгенге көнең белән күрәм син бик канәгать. Без дә сиңа нык сәламәтлек телибез.
Daha uzak yıllar bizi şöyle suyundurup yaşasan Rahmet iyi olsun. mi? Hem kileşekte de senin mana şu matur yaptığı iyinde konak olurga nasip olsun idi. Bir rahmet olsun kendine.